Stephen Nsubuga bewayo obirara RDC ahabwa district ya Rukungiri obwabire nahendera emirimo yo muri Rukungiri arambwira omurimo ogu kandi yarabara contractor okwetantarira kimwe kukora emirimo y'ekishobobo. Contractor abalala bonna abadde bakola emirimu gadi bengalye. Of course wano mu Rukungiri mbadde mumanyi nti contractor n'abadde akola omulimu gadi bengalye omulimu sikola ki sikutongoza su commissioning era ekyo babadde bakimanyi era ndowooza n'abamu ndowooza bayinza okuba nkasaawe no baselebrate nga nkoze eki nti ngenze naye ekirungi nti ne deputy kugenda okwaning over 2 naye izo almost yayiga nti tuwatali quality ngomulimu tegutuukirire tukola ki tugutongoza. RDC Nsubuga hayonjire yayihanangiriza abebembezi b'ekyanga eky'okugumana barambura omurimo ogu okuhika guhwire. So enthusiastic kulaba nti balambula ki emirimu gino era njagala okusaba nti of course twagenze mu kulonda abamu ne bafuna pulaga bagenda okujja naye mbasaba nti oba bazze okay balondole emirimu gino bikisa kubanga emirimu gino Jeff Gondi project zo zaffe mwene ekyo nkimanyisa ngo twamalira kombeka itwe nkabebembezi atushemerere kumuborayizinga kurebeka ngu abaana omwaka oguri kwija okukubanza twabatuye n'abaana abo kutandika kwegera omwishomerere. Julius Bajarori engineer wa district ya Rukungiri hamwe na Godfrey Nshabiro contractor nibajara ngo bwahato omurimo ogu gwahika bucweka nshanju kandi omu kwezi kw'ikumi omwaka ogu omurimo ogu niguza kuba guhwire. Bentu barira nturangwa amazire nkamezi mukaga site konka akozere mu muhango munonga aturi mu soko pasa kujana nko 70%. Omurimo ogu gurimo kombeka ibiraso mukaga mo kombeka ICT n'igashara library block administration office block twin library sansa library gurimo staff quarters ibiri zine biyungu hamwe na latrines so nabwo cyo mpira ngo kujana mu kurungi munonga twine twasa kugira ngo acyerizeho anga abantu bebikurungu bwambara ruhinda bugangari abetolodde wano ne Kanungu nti essomero ligenda kuba ready ate liteekeddwamu ebintu ebirungi ebisobozesa abaana okusoma essomero lya mulembe nnyo. Omurimo ogu guriyo nigukorwa Bakinombe Nyaruzinga Construction Company Limited kandi gumazireho sente eziri kurenga biliyoni 1. Amakuru aga gashakwa Dan Basibye.